Danas je ustaška vlada Andreja Plenkovića zabranila predsjedniku Republike Srbije i predsjedniku svih Srba, ali i važnije od toga, unuku jasenovačke žrtve da dođe u privatnu posjetu Jasenovcu. Bez kamera, bez protokola, bez pratnje, možda sa cvetom. Da obiđe mesto gde mu je možda i deda sahranjen, jer znamo da je od ustaša zaklan negde na tom prostoru. Danas su mu ustaše zabranile da dođe u Jasenovac, a ja kao ministar unutrašnjih poslova zbog te zabrane, ne misleći isto kao predsjednik Vučić, zabranio sam ulaz hrvatskim funkcionerima, nosiocima službenih i diplomatskih pasoša, bez posebne najave i posebnog obrazloženja, a kad dođu, posebno će se uprava granične policije baviti svakim od njih.